Oh iya, Mrs. Perkenalkan Adan Tiange Iwayan Godel. My name is Miss Catherine. Nice to meet you. Yuk rame-rame kayak ketukat deh, DJ Wayan Godel. ngalih cewek bule, aneh jitne gede. Yuk rame-rame, kayak ketukat deh, ngalih cewek bule, aneh jitne gede. Hari Sabtu dan Minggu, waktunya aku stop kerja dulu. Setelah hari-hariku bergelut dengan waktu, memburu uang saku. Liburan yang kutunggu, saatnya aku bersantai dulu. Bersama temanku, ku nyanyikan lagu ciptaanku. Halo, Mrs. Kalau di Bali ini namanya kuut jaan. Thank you very much. I happen to be really thirsty for a while now. Oh iya, Mrs. Perkenalkan Adan Tiange Iwayan Godel. My name is Miss Catherine. Nice to meet you. Nanti kalau Nona Catherine perlu bantuan, jangan sungkan-sungkan hubungi Wayan ya. Oh, thank you very much. You are indeed a Balinese person that I have never met in this world. Kira-kira nanti malam Nona Catherine ada acara nggak ya? I thought there would be no events tonight. What about you? Kalau begitu nanti malam Wayan traktir makan malam di nasi jenggo warung Menjantuk ya. Oh yeah, pick me up tonight at Villa Kubu Sampi, okay? Godel, suut kamu ngerayu cewek bule. Dasar playboy cap sampi kamu. Ini, minum arak dulu. Aneh jitne gede.